Семинара Чаваштада Мари Республикинчи учителем бухончеш кунда візем школ коллективин пулдарулық не гурчеш. Утмылыкима школда ачезем пуштламыш касрана хагылжан жергине тарынан вренеше. Педагогика институтчебе тача шиганутыца этнопедагогика мелезине пурнажа кардеше. Урок сем хыщен, чаваш черезине, терлеме время пушларын кашал. Эш палах, эш евардарах, меньше дезень. Терезине терлеме времеле малдан епине дедма времеле шипине дерме времеле мышындезен чуваш терлевал теренмеле выртын илем она алла илестезесен халық история не білмеле халық культуре не білмеле чуваш сыви юрине сымахне балах білмеле. Чаваш терри ажазем шынде казакла урок сем хыщен ирдеген кружога вазем хаваспах шүреше. Чуваш терене юрададым. Менжен тезен вол илемле хитрем. Тада таза. Школда ачезем чаваш хайлавизине агачанла улаще и кечерген перлехи уроги земирдеше. Семинарда сакырмыш А классем нарспи поэмана виши черхебе пахмазыргал забачыш. Нарспи эна хурланса, тухсаюжи кушинчен. Оскалмари ворандан, савни кушран каичин. Сыва пулах, сыва пул, эпле санаманапши. Санба берле пылмазан, эпле ютра пулыпши. Шувашкарды утмалыкима школ нации программе бе эшемеш пулинде, ыты предметсене врентне чухнеде чавашсен история, культуре, елы ерги берги каласа памадражаща, шагу путпал машина стелевбе семинара ергеленеде.